السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن تعليم سواقة لودر 66 اف عادي. تمام يا شباب. ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعلشان ما اطولش عليكم يا شباب، هيا بينا نبدأ ان شاء الله. اول حاجه يا شباب هتشغل اللودر بالمفتاح اهو على الجنب. طبعا انا عشان شغال واللودر سخن، اللودر شغال تمام. هتشغل من هنا تمام كده يا شباب. بعد كده دي الغيارات بتاعتك كده لقدام اف، هيطلع معاك اللودر لقدام كده. يبقى كده اللودر ممور كده. اللودر هيبقى يمشي معاك لورا. دي الغيارات. ده كده الاول، معلش بقى الغير الاول اهو. ده كده الثاني، الثالث، الرابع، هدول ممسوحين تمام كده. ده كده الاول، ده كده الثاني، ده كده الثالث، ده كده الرابع تمام كده يا شباب. ده الغير الاول. ده الاف كده يطلع لقدام، والان كده تموير، والار كده يرجع معانا اللودر لورا. دي الغيارات، معلش الاشارات قصدي. ده كده يمين، ده كده شمال، دي الاشارات. ده كده الملونات بتاعت اللودر. اي لودر طبعا نفس النظام، بس دول بيختلفوا ان هم اطول شويه في الحجم. ده كده معاه لورا كده بيرفع معاك اللودر اهو. السكينه كده بترفع معاك اهي لورا. لقدام كده نفس النظام، السكينة بتنزل معاك لتحت. اللي جنبه ده كده لورا كده السكينة بتلم اهي، بتعبي. لقدام كده السكينة بتفضي اهي معاك تمام كده يا شباب. ودي ده العداد بتاع المشي، وده الجاز تمام كده يا شباب. لو جيت على الاحمر كده عايز تفول، ده زيت حرارة زيت الفتيس، وده حرارة زيت الموتور، وده حرارة زيت الهيدروليك تمام كده يا شباب. دي اللي فوق واللي فوق الملونات دي بتاعت الغيار الاول، ده اللقطة تمام كده، بس هو مش شغال معانا. دي كده الدواسات يا شباب. دي كده الدواسة، دي كده الدواسة. ده فرامل، وده برضو الفرامل تاني معانا تمام كده يا شباب. بس الموضوع يعني سهل وبسيط. هو سواقة اي لودر 50 66، بس بتختلف. كل اللي بيختلف بس الغيارات اللي هي بس بتختلف، لكن الملونات هي واخد بالك. ترفع وبتنزل نفس النظام. لورا كده بترفع معاك، لقدام كده بتنزل كده، بتعبي لورا، لقدام كده بتفضي تمام كده. الموضوع يعني ان شاء الله سهل وبسيط. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.